Isizathu esikwenza ukuthi ke usabe ukuvula ukuthi ke kunezigebengu ezikhona lana ke elokishini esifike zibiza igama lomuntu uthi nawuvula ucabanga ukuthi labo bantu bakubiza ngoba bekubizileke into ephuthumayo uthole ukuthi labo bantu labo bakubiza nje ngegama uma sowuvulile bese bakubamba inkunzi bathatha izinto zakho. Kanti ke wathula ngesikhathi labantu bebiza igama lakho wangasho lutho lapha ngemuva emakamelweni angemuva la uhlala khona uhlala nosisi wakho uNonkululeko naye ke wavuka ngesikhathi ke ezwa ukuthi kunabantu abamemeza igama lakho bathi vula wakubuza usisi wakho uNonkululeko ukuthi bobani labantu ke ababiza igama lakho kodwa baqhubeka labantu belokhu bekubiza ngegama bekhahlela ke nesivalo egcineni ke babe sebafutha ke lento kuthiwa i-pepper spray ngaphansi kwesivalo ngesikhathi beyifutha babese ke baphula nefastela kwabese ke lokhu ukuthi sebafuthe le-pepper spray wabese ke wena nosesi wakho niyaqala ke manje ke niyakhwehlela wakucela ke usesi wakho wathi usesi wakho uyacela ukuthi ke umane uvule uphume ngoba akasakhona ukumelana ke manje nalephupho nalesi pepper spray leli ke babelifuthile ngaphansi ke kwesivalo wabese ucela ke usesi wakho ukuthi makafonele ubhuti wakho oyiphoyisa amtshele ukuthi ke kunabantu lana abazibiza ngokuthi ke bangamaphoyisa manje wawunganaso isiqiniseko ngempela ukuthi labantu laba bangamaphoyisa wabese ke uyaphuma kulelo kamelo wakulona uya ngaphandle wathi kuma ngaphandle wabacela labantu laba abathi bangamaphoyisa ukuthi babazithule wabazazisa ukuthi bangobani mabakukhombise ke amakhadi lawa amaphoyisa kodwa ke into ke abayenza bavele nje bakushaya bathi ke hawu uyawazi nanomthetho bakushaya ke bakubuza ukuthi ke siphi isibhamu bakushaya nje bakubuza ukuthi ke siphi isibhamu wabatshela wena ukuthi ke awunaso wena ke isibhamu kanti futhi ke uNonkululeko kusesi wakho nabanye babese bayaphuma endlini enkulu ngesikhathi ke bekushaya ke wawukhala bathi uma baphuma batshele kusesi wakho nabanye ukuthi mababuyele phakathi endlini la bebephuma khona baqhubeka ke bekushaya bekukhahlela nangamabhoots nangayibhakela umzimba wonke ubhuti wakho lona ke wacela usisi wakho ukuthi makambize wafika wathi uma fika ke washo ukuthi mabangakushaya ngalendlela bakushaya ngayo kodwa ke into abayenza ke babese ke bamthuka bathi ke bona bayi-task team bazowenza noma ngayini abayifunayo ngawe emva lokho ke babese bathi ke bakhombise ke ikamelo lakho wabakhombisa ikamelo lakho bathi uma bekhombisa ikamelo lakho bafika ke basesha ekamelweni inhloso yabo bafuna isibhamu bathi uma ngabe besesha abasitholanga leso sibhamu abesifuna babese bacela i-cellphone yakho ikhiya zemoto wabanikeza isikhiya semoto ne-cellphone ngaphambi kokuthi ke bahambe nawe bacela ukuthi ke noma ke bakuphoxelela ukuthi ke bakhombise ukuthi ke uBlessing unumber 2 uhlala kuphi nabese ke niyathathwa niyahanjiswa nathi ke uma nihanjiswa ke ngaphambi ukuthi nihanjiswe nabuzwa ukuthiwa ke ngosuku lokubulawa ke kwekhansela noSizwe Mbingi nomakhenikhi wawukuphi watshela ke wena amaphoyisa ukuthi ke ngalolo suku lolo awuzange wena ke wawukhona nanokuthi futhi ke uma ngabe befuna ukuqinisekisa ukuthi ngempela
wena wawukhona awuzange wayendawo mabathathe ngoba imoto lena inamakhamera ngaphakathi nangaphandle futhi iphinde le moto ibe ne-tracker uzimisele ukuthi ubakhombise ukuthi wena ke lento abakusolela kuyona ukuthi wayenza yokubulawa kwekhansela usizwe nalo umakhenikhi izawuchaza lento le e-tracker ukuthi wena ke wawukuphi ngalolo suku njengoba besola nje baqhubeka ke bakufaka iplastic iplastic leli babalivele balifuthe ngepaper spray balifake bese bathi ke khuluma aphinde futhi ke bathi ke vuma ukuthi wena uthunywe ngusigemegeme vusmont ukuyena okuqhashile ukuthi ke nihambe ke uyobulala ke labantu labo baqhubeka ke lokhu bekushaya baze bakhathala ekukushayeni kwabo kodwa bebelokhu beshilo ukuthi ke vuma ukuthi ke wena nina niqhashwe ke ngusigemegeme ukuthi ke nibulale ke ikhansela kusesenjalo babese ke bafaka ke ublessing lawo khona blessing bamqhamukisa kwelinye ke igumbi noma ke ikamela bathi nabamveza bambona ukuthi wayelimele kakhulu bathi ke kuwe uyambona ukuthi unjani ublessing njobe ke elimele so noma ke enje asithandi ke ukuthi nawe ufane noblessing kuyawumele ukuthi ke ukhulume ngamanye amazwi babafuna ukuthi ukhulume lokho abafuna ukuthi ke bona bakuzwe okufunwa yibona yingakho ke beqhubeka ke bekushaya bekufaka ke neplastic kwaze kwaba ke isikhathi ke ngabo 4 ekseni bakuthatha bakusa ke epolice station eAmsterdam la bafike bagcina khona kwaze kwaba ke 11 emini ngosuku ke olulandelayo uma ngabe ke ungenza iphutha waphinde futhi wathathwa ke lapho eAmsterdam epolice station bakusa ke ema-ofisini kuthiwa kuse-cluster office lapho ke lawo ma-office lawo lawa ukhona khona ngayizolo lawo oshayelwe khona ngaphambi kokusuka eAmsterdam wafika ke laphana ke ema-ofisini lawa oshayelwe khona ngayizolo watshelwa ukuthi ke bafuna ukuzwa lokhu abakufunayo usho wena lokhu abakufunayo waphinde futhi ke wathola ke lamaphoyisa lawo ebekushaya izolo khona laphana ke ema-ofisini ke eclass emva lokho ke le phoyisa kwaba kwakhona nephoyisa ke elisha lawo elalingekho ngesikhathi ushaywa ngayizolo lathi le phoyisa lelo kuwena uyabona ke lizawuthatha amandla akho njengoba kwenzeke eBhayibhelini ngesikhathi kuthathwa amandla kaSamson la bese ke liyaqala ke lelo phoyisa ke likudonsa inwele lezi ama-dreads likudonsa ke ama-dreads lawa ke ala ikhanda lisebenzisa izandla lalikushaya lingakuyekani liphinde futhi likukhahlele namasende lithi ke khuluma ke iqiniso noma likutshele lithi iqiniso leli ke uzolikhuluma abagcinanga lapho baphinde futhi baqhubeka bathatha manje ke iplastic ke manje seliqinile listrong baliphinda futhi nalo balifutha ngayo ke ipaper spray ngokubona kwakho ukuthi manje sozofa ngoba phela babakutshelile ukuthi ke uma ngabe ufuna ukukhuluma bazobona ngenyawo ukuthi ufuna ukukhuluma ngokubona ukuthi ke sozofa wabese ke uyabatshela ukuthi ke ufuna ke ukukhuluma wabese ke uyabatshela lokho bona babafuna ke abakuphoqelela bona ukuthi ukusho bakwenza ukuthi ke lokho ke ukuphinda phinde baze bagculiseka bona ukuthi ke njobe sowuphinda phindile sabagculisekile bakutshela ke ukuthi ke kuzofika iphoyisa elithile lizothatha istatement sakho
kuyomele ke ukuthi ke ulitshele lephoyisa lelo uphindaphinde lokho bobusho kubona uphinde futhi ulitshele lelo phoyisa ukuthi wena awumfuni ummeli uma ngabe ke uzolitshela lokho kwabakutshela ukuthi wenze bona iphoyisa ke la kwaNkosi lafika lapho kulelo kamelo lelo noma kulelo room lelo lizothatha ke istatement sabo benibathathu uwe uNkosi nelinye ke iphoyisa ebelikhona ngalesikhathi ke ushayo elazokwenza iqiniseko sokuthi uNkosi umtshela lokho wena ubatshele kona lelo phoyisa lelo ke kuthiwa ke belilokuthi na uthi ngabe ke awukhulumi kona kufanele kulungise le correct ukuthi usho lokho bobatshele kona ngesikhathi nje usezoqeda leli phoyisa leli elaligadile labese ke liyakushiya likushiya noNkosi uNkosi wabe siyayekela ukubhala statement wathi angichubeki kumele ubhala statement ngoba wena lokho okukhulumayo lokho akusikona ukuthi ukuvuma icala wabe soniyamcela uNkosi ukuthi hey Nkosi ngiyacela masisibhalele statement sisicela ngoba uma kungasinjalo uyabona labantu bazongibulala athi Nkosi cha angifuni ukuchubeka ngoba ke lokho okushoyo akusikona kodwa wachubeka umcela ukuthi ke makabhale asichubeke asibhale statement ngoba uma ngakwenzi lokho uzokufa emva lokho ke uNkosi ke esecedile ukubhalisa ke istatement wabese ke uyathathwa manje khanjwa nawe kuthiwa yabona lento bobatshela yona lebo lokuyiphinda phinda kufuneke ke manje nihambe niye la kwenzeke khona isigameko la kwabulwayo khona nabantu watshelwa ke wathathwa wasiwa endaweni ke bizothiwa iseLong Homes ekhona la ePietretif la kufika laphana wathiwa ke khomba bakukhombisa ukuthi ke uzawukhomba la ukhombe la emva ukuthi ke sokwenzakalile lokho amaphoyisa abese athi okay ngoba sokukhombile sesizakuthatha ke manje sikusenkantolo lecourt ngesikhathi uvela kokuqala la enkantolo wamtshela ummeli ukuthi ke ngesikhathi uboshwa uyeke washaywa nanokuthi futhi ke uphoqelelwe nomphoqiwe ukuthi ke uvume nanokuthi ke futhi uphoqiwe ukuthi uhambe uyokhomba lapha yana ke la kwenza khona isigameko ngaphandle kommeli kanti ummeli wakho ke owayekhona ngaleso sikhathi wabese ke uyayicela inkantolo ukuthi ke uhanjiswe esibhedlela ukuze ke uyoxilonga nge-24 kaJanuwari 2023 babese bakhipha ejele eMele bakhapha bahamba nawe namaphoyisa kanye namawanda namaphoyisa lawo behamba nawe amaphoyisa lawo ayechayile kanti ke ngaphambi kokuthi nifike ke esibhedlela wathiwa ngaphambi kokuthi ukhulume nodokotela nonesi kwathiwa ke into kumele uyisho lapha ukuthi wena ushaywe ngabantu bazizo kodwa amaphoyisa abagama ungawasho kanti futhi ungasho ukuthi ke ushaywe ngamaphoyisa sesenjalo ke usakhuluma nenesi le kwakumele ukuthi licolwa ukhuluma nenesi nje amaphoyisa emeli la eduzana agadile ukuthi awulenzi iphutha lokuthi ukhulume lokho okungafanele ukuthi ke ukukhuluma njengoba bekutshelile ukuthi ungasho ukuthi ke ushaywe ngubani nanamagama uye wafaka ke umbiko wakho ireport eyasesibhedlela ikhona ifakiwe njengofakazi uthi ke uma ngabe ke selikhulunywa ke noma sekukhulunywa namacala lawa ke ukuthi ke uhlelile noma kanye nazama ukuthi nakhe uzungu uthi ke kubulawe ke labantu lawo lecala lawa ke uzowaphika kanti futhi ke uyabona ukuthi uma ngabe sokuculwa icala nowenzeka inkantolo ke ikuthole ke unganacala ucela ke ukuthi inkantolo ke ikudedele ngebail ngalezi zathu lezi ezilandelayo ukhombisile
ukuthi zikhona izizathu ezimqoka nezibalekile ezenza ukuthi ke uma ngabe udedelwa ngebheli kuyobe kwenziwa ubulungiswa. Kanti futhi ke unomndeni wakho okhona la ePiet kanti ke uma ucula icala uzobuya ke enkantolo